Semakin kan malaikat ampun lah ampun lah ampun tak ngakui penapanya eceran semakin benyan sedang kui eceran semakin ken 5 sehari engki ken 6 sehari pasti itu sarang Gusti Allah itikan ni sarang Gusti Allah mangka napa boleh kau leben ajunan Rasulullah saos etikani cabutnya bener sarang Gusti Allah asal tak kasokan kang kui acerita karena paksa dibudina pas kasokan acerita keng saya ngak ada buna ahli ibadah cerita ni cerita ka orang lain ki cerita ka orang lain sampai dan gula mate mun gula mate tak apa-apa mege cerita akhir cerita ten gula ki buru berapan tetep amimpe kiamat ampun terjadi amimpe kiamat ampun terjadi orang sareng Gusti Allah beda siapa masuk ke neraka beda sareng Gusti Allah sebagian boleh saya kiring masuk ke surga alhamdulillah ten gula termasuk orang saya kiring sareng Gusti Allah masuk ke surga ada bun ahli ibadah gitu tinggal lepak ke surga ten gula tabang kiben kepunan tabang kiben taman nang surga masuk ten gula ke taman kento tabang kiben orang bini banyak nang taman kento orang bini ratin luar biasa akhirnya orang bini kadin to orang bini sebenarnya taman kento ngucap ya lah kena aina al-mardiyah lah datang akhirnya ten kula ngucap atanya ka orang bini kento afikum al-aina al-mardiyah pola sambian berisanya ma aina al-mardiyah cepon selake cepon ahli ibadah kento orang bini aja jawab punten sobung ten kula beni ten kula kento sebenarnya kento beni aina al-mardiyah ten kula cuma dayang cuma kabuleun cuma aina al-mardiyah beda atas akhir ongke ke lantai nomor 2 depakan lantai nomor 2 masuk ke kepunan boleh tabangki ben orang bini boleh teritan ratin luar biasa dari ratin orang bini kento orang bini swarga saya beban saya telai kelopai dari ratin saya nomor 2 orang bini saya pertama telai kelopai mun orang bini bucur abid saya kelopai lah mah abid saya kelopai kento orang bini swarga saya kelopai teritan tidak pak kasih nomor 2 kita juga ngucak ring bini kita ya lah kena aina al-mardiyah lah datang akhirnya mereka sana boleh afikum aina al-mardiyah pola berisanya ma aina al-mardiyah sambian punten ten gula cok kita cuma ada yang aina al-mardiyah beda atas akhirnya sampai debak ke lantai nomor petok teritan debak ke lantai nomor petok kadin to pas tabangkiben istana debak keadaan istana kadin to beda orang bini kata Allah panampak kedua sekadin toratin luar biasa terlibat cepon sekibur seiba bener tidak kelepai akhirnya ngucap boleh orang bini kento ya lah kena aina al-mardiyah lah datang tinggal depak ka orang bini kento mereksani afikum aina pola sambian saya ma aina al-mardiyah bebuntan benitan kula aina al-mardiyah beda ilmu kamar beda ilmu kamar saya panjenengan mun masuk ke dalam kamar tinggal masuk dan gula ke dalam kamar jepon orang kento tinggal masuk ke dalam kamar dan gula tabang kiben orang bini dari ratin talebat luar biasa dan gula tak ingat tak sadar tak bisa menguasai abe dan gula orang bini itu langsung yampel lah dari tak kuat langsung setinggal langsung takku orang bini kento dari ratin akhirnya bah orang bini kento pas ada bu sambian nyetop stop sambian ampon dan gula sambian jemak semak ke dan gula gelu engki sambian lakar dan gulaku sambian bekal dadi lagi dan gula sambian nikah bekal dadi lagi dan gula calon lagi dan gula keng semangken kita halal dan gula ke sambian karena sambian ki udi dan sambian sebisa dadi lagi dan gula mun sambian lah mate puru sambian mate baru dadi lagi dan gula jepon aina al-mardiyah le nikah pas gula cek jepon ahli ibadah gitu dan gula cek pas mana pengace aina al-mardiyah akhirnya terlihat kalakuna lah salah stare nak mimpi ketika adin to kalakuna waktu nak perang itu tak biasa perang tak biasa udeng mirane yang kui terlihat udeng mirane yang kui perang ngalak salar ke lapai sebut kepi orang saya ada artinya perang yang ngelakar teromati ya terlihat dari teroban apa dari bangki ben aina al-mardiyah sekila kan saya malam guys akhirnya ahli ibadah kadin to pas angku syahid nang medan perang akhirnya tadi orang yang syahid tadi orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين القائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والصلاة والسلام على إمام كل إمام ومصباح الظلام ومسك الختام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد حضرات المشايخ حضرات الحبائب para alim, para ulama, para habaib langkong-langkong ajunan semulja Al-Habib Muhammad Abdul Mun'im Baharun saya abdina sangat amulja aki terta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hakam Masduqi seabdina cukan sangat amulja aki terta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Abdul Mughni Sam'an ajunan semulja Kiai Haji Syamsul Arifin seabdina cukan sangat amulja aki terta'zimi sarang setajah para kiai setajah para guru tokoh masyarakat sehadir pagi menjelang siang kak dinto si abdina tak bisa nyebut asmana tung persitung si abdina amulji akitor abdina ta'zimi sahibul hajah tuan rumah saya lagi tak Alimuddin lagi sahibul hajah Bapak Alimuddin sekeluarga saya yari semangken kasokani sareng Allah kaangkui mabada acara Pak Polwari lagi sebuare acara sebuare samuka almarhumin almarhumat saya selamat teh yari semangkin kak dinto sapora seteja tusana sarang Gusti Allah terima seteja amal bagusah ban samuka sarang Gusti Allah tempat akina swargana Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ajunan Bapak hadirin muslimin sarang ibu hadirat muslimat saya sami-sami muljaki sarang Allah seabdina muljaki terta'zimi alhamdulillah 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 abdina sarang para ajunan setajai takdir sarang Gusti Allah kaangkui apol kompol tempat semulja kak dinto neng acara semulja along polong sarang orang semulja semoga kak dinto tetia tanda bahwa kau leben ajunan bakal along polong boleh tempat sesangat mulja ingki kentoh swargana Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin tanteretan sebutan kaula muljaki sakoni saos abdina mator saya pertama karena abdina kento nambung wakil nyona kina pangaporan abah kapancenengan setajah karena tak bisa hadir keleresan berapaan songkan siapa orang ki ban samuka tuli paring nasihat bisa malai bisa along polong boleh sareng ten kuleban para panjenengan setajah paring lanceng umur sehat wal afiyah amin Allahumma amin ya karena lah sobung boleh saya pakona taritan karena pengajian sama ken kentong atore abah tak saya sobung boleh saya pakon di budin ten kule saya pakon ya pasten wakil ban saya wakil tak ada mah tak ada tak kira ada ya saumpama namarni ngabekali ku kang ku ibada remah cai lebedan terita kento hanya matakdir lagi saya kau takdir ketika dinto kasih mana apa takdir mun cepon perkiraan apa panjenengan cepon perhitung na akal apa panjenengan kan sobung lencelen nah panjenengan ari samangken bakal tapangki ben Muhammad Anwar cek saya nyunceng ke Nuruddin saya atur ke Nuruddin lagi tapi karena ampun lepas teh mulai dimin zaman azali catat sarang Gusti Allah bahwa nang hari Kemis reng bucur tak kira tabang kiban bucur kan reng bucur tak kira tabang kiban ke Nuruddin tapi tabang kiban Muhammad Anwar ya pakun tabang kiban Muhammad Anwar mage derem apa kun tak bisa kita Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad tanteretan sebutan kaula amul jaki mate kak dintoh aropaki hakikat
mate ka adin to aro pagi kenyataan si kaula ben ajunan tak bisa buruh dari kenyataan ka adin to pasai rasaus ring laki abini tua ngude ring ka di mak saus ring bucur ring tambero ring matura ring Indonesia mun ki anya ma manusia pakun mate makana dawuh Gusti Allah ya Al-Qur'an qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kabala Muhammad dawuh Gusti Allah kabala ka urang separtaja ka sengko kabala ka urang ka manusia seiman ka sengko bahkan kabala ka urang sita partaja ka sengko sita iman ka sengko menyekutukan angko kabala Muhammad dawuh Gusti Allah panapa saya pokon kabala innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum saungkuna mate semban kapi buruh dari mate jeriah dawuh Gusti Allah fa innahu mulaqikum mate jeri pakun depak kaben kapi dawuh Gusti Allah salastari mate panapa summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada salastari kau leben ajunan mate kau leben ajunan bekal ipabeli boleh dek ka Allah subhanahu wa ta'ala panapa parlona thumma fayunabbiukum bima kuntum ta'malun maka iwaktu kadin to Allah bakal aparing uning dek kau leben ajunan bakal mainga dek kau leben ajunan dek ka kelakuan selestare kalako sarang kau leben ajunan nang alam dunya mangkana teretan kau leben ajunan ku laku tinggal selestare na mate tinggal mare mate teretan bakal ipaudi boleh sarang Gusti Allah tinggal mahsyar ku laku ipaudi boleh kau leben ajunan ipapolong sarang Gusti Allah sedajana tinggal ipapolong teretan kau leben ajunan keto bakal etikani satu persatu sarang Gusti Allah etikani kau leben ajunan kagui kenapa makle kau leben ajunan mempertanggungjawabkan lakonah amalah dan ku leben panjenengan ki bedaya alam dunya makanya mahsyar ku laku teretan nang mahsyar keto bakal etikani tong perset tong manusia bedati kanan liyakum fulan ibnu fulanin lil ardi ala Allah fulan bin fulan jaga setia kangkui mempertanggungjawabkan lakon ka Gusti Allah kau leben ajunan satu persatu bukan itikan ni sareng Gusti Allah la waktu kadin to teretan keto duaan sareng Gusti Allah sabung orang boleh bahkan malaikat saos tauning da ka esena percakapan keto kaisena percakapan saya jawab aki ka Gusti sareng Gusti Allah saya jawab aki dan ku leben panjenengan ka Gusti Allah sabung sauning malaikat saos sabung sauning ataritan lai waktu kadin to Allah bakal ada budak kau leben ajunan panapa da bun Gusti Allah Allah maingat dak kala ka tusan kau leben ajunan ki bedaya alam dunya Allah ada bu abdi atadhkuru yawma kadza lailata kadza yawma an aghlaqta al abwab wastatarta an a'yunin nas wa lam tastahi an nadhari minka dabuna Allah tang kabulah emban ingat ya ki bedai bucur ki bedai matura ki bedai nang itunya hari sekian malam sekian tanggal sekian jam sekian waktu nak emban itotop labeng ben labeng kamera itotop ben kalambuna itotop ben karena takok ikatela bentang manusia takok ikatela ben manusia takok ikatela bentang kabulah dabuna Gusti Allah tapi emban tak top diri sengkok ngalakoni kelakuan dosa sengkok ngatela ka kelakuan dosa namben jeri dabuna Gusti Allah abdi lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik tang kabulah makaro ka sengkok emban si tak todus mun katang kabulah emban todus mun ka sengkok mata todus ban dabuna Gusti Allah Allah kento teretan apa ku atodus kau leben ajunan ku laku ipereksani sareng Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad tapi menabi kau leben ajunan orang selamat mak amin mentendati orang selamat saja menabi kau leben ajunan ke entah orang selamat bakal mator ka Gusti Allah ngakoh dek ka kelakuan dosa kak dinto teretan ingki Gusti abdi ngalak pernah ngalakoni kelakuan ke entah itunya abdi ngalakoni dosa kak dinto Gusti keng abdi mator dek ajunan samakin abdi ngalakoni dosa kak dinto benih keng karena takabur kakak kaparintan ajunan benih keng tanda abdi kaparintan ajunan keng karena kalahkan nafsu abdi na Gusti maka samangkin abdi na nyon pangapora ka ajunan nyon sapora aki itu sa abdi na nyon terima aki itu tobat abdi na cepon kabule ka dinto manabi orang selamat akhirnya panapa da bunuh Gusti Allah abdi laqad satartuha laka fid dunya wa ha ana aghfiruha lakal yaum tang kabula lamba ki bene lam tunya tu sana ban jibing ko itotope itotop tu sana ban aib pembane totop bi sengko tada orang saya tahu ternyata nambahan reng tua nambahan anan ban level ban tada saya tahu ka tu sana ban karena bingko saya totope itunya bingko itotope wa ana aghfiruha lakal yaum setia nang iya akhirat tu sana ban jibing ko isapora
malaikat senyatat amalan ben bingko ipalopah kelakon ben catatan buku amalan ben bingko ikosota tadi tak ada orang setahu katusan ben seti kecuali sengkok debuna Gusti Allah. Akhirnya pas bedeti kanan penapati kanan kento laqad sa'ida fulan ibn fulanin sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Samangkin fulan bin fulan ampun untung ampun bunga si tak bekal susah pole tak bekal celaka pole selestari neka bungaan kak dinto. Lantaran kau leben ajunan tadi orang selamat setaja amin Allahumma amin. Makanya karena hakikat teretan karena mati kak dinto kenyataan kau leben ajunan perloh ngak ngingai pate kak dinto ma cek saking beda orang sepantas tak mati cek saking beda orang sepantas kangku tak seda teretan maka orang sepantas tak seda orang sepantas tak mati basera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sepaling ikisintai sareng Gusti Allah, orang sepaling ikeleburi sareng Gusti Allah, sepaling imul jaki sareng Gusti Allah kento sepantas tak seda tapi ternyata Rasulullah seda juga teretan. Makanya mun Rasulullah seda kenapa boleh kau leben ajunan mah mun semakin kan malaikat ampun lah ampun lah ampun tak ngakui penapanya eceran semakin benyan setang kui eceran semakin gen 5 sehari engki gen 6 sehari pas itu sareng Gusti Allah itikan ni sareng Gusti Allah. Mangkana kenapa boleh kau leben ajunan Rasulullah saos etikani cabutnya bener sareng Gusti Allah. Waktu napa setan Rasulullah kadinto teritan Yesus sakapi luar biasa para sahabat. Karena apa-apa Rasulullah kadinto selain guru, selain nabi rasul, selain nabi Rasulullah rasul gurunah para sahabat, reng seponah para sahabat, pemimpinah para sahabat, kancanah para sahabat. Mata susah sahabat teritan. Sampai dari sosana sahabat Sayyidina Umar. Uning Sayyidina Umar ini. Toh? Uning bener punten. Mak lain jauh bener. Uning bener punten. Tahun nih. Tahun nih berarti. Engki bade bener sing ngucap pada tahun nih. Pada tahun nih. Keng pernah mirang siapa pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kadin to taritan waktu napa sayyidina Rasulullah. Beda kabar jak Rasulullah sayyida. Rasulullah kan beda ilmu beda ilmu. Kabar keluar dari dalam jak Rasulullah sayyida orang geriungan nangis saja. Sayyidina Umar kan to duka. Kenapa dia bunuh Sayyidina Umar? Man qala anna Muhammadan mat laqta'anna unuqah. Dia bunuh Sayyidina Umar. Siapa sing ngucap Muhammad riya sayyida? Siapa sing ngucap Rasulullah riya sayyida bingko ketok aja reka dia bunuh Sayyidina Umar. Sing ngucap Muhammad riya sayyida bingko ketok aja reka. Kento Sayyidina Umar kento cek saking reng Madura reng bujur. Reng bujur aja saking reng Madura. Culba. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa sing ngucap Muhammad riya sayyida bingko ketok kalera. Pakotong ngale era dah bunuh Sayyidina Umar. Buka Sayyidina Umar akhirnya Sayyidina Abu Bakar ada buka Sayyidina Umar ala rislika ya Umar tenang cek sanikah dah bunuh Sayyidina Abu Bakar. Ada bu Sayyidina Umar sampean tak ngolati kepada sahabat nih Abu Bakar. Nih kamu munafik kapi sahabat nih kak. Nyangka bahwa Rasulullah sayyida padahal beliau tak sayyida. Pada ben Nabi Musa si waktu netikan sareng Gusti Allah pak polware pak polomaram ke Gunung Tursina selestaran kento apa beli boleh sareng Gusti Allah ka kaum sami sareng Nabi Muhammad pun tak sayyid Rasulullah. Pas Abu Bakar kento ada buka ke sahabat sesanya benyan pada Abu Bakar mangkola man kana ya'budullah man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fallahu hayyun la yamut. Siapa orang senyembah Muhammad tebun Abu Bakar. Siapa orang senyembah Muhammad maka nampu ngauningi nampu ketahui bahwa Muhammad fa inna Muhammadan qad mat karena Muhammad semakin ampun la sobung la sete. Siapa senyembah Muhammad maka nampu uning bahwa Muhammad setia la sete le cabut sareng Gusti Allah. Tapi wa man kana ya'budullah fallahu hayyun la yamut. Siapa senyembah Gusti Allah maka Allah sobung caretana sete sobung caretana mate. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena cerita Sayyidina Umar ki iburu teritan jepon ki iburu Sayyidina Umar kan itu angko luar biasa. Angko angko bener ternyata. Angko bener. Beni angko salah kan beda angko salah beda angko bener. Sayyidina Umar kan itu dari angko nah iwaktona ahijro ke Madinah. Iwaktona ahijro ke Madinah kadin to kan ceget sareng orang Mekah. Tai bagi keluar orang Mekah kan to tai bagi hijro ke Madinah. Dadi sahabat si hijro ke Madinah kadin to tak ngitek beda saya berangkat malam beda saya tak ngitek lebet nih ibu dina Romana
macam-macam cara nak kangkui apa nyaman kangkui terlepas dari ceketna orang kafir kak dinto orang kafir Quraisy. Mun Sayyidina Umar setong itu ketibi lain ketibi ternyata. Mun selain tak nyetak Sayyidina Umar setong lain ketibi. Katiban apa Sayyidina Umar? Waktu na hijrah Sayyidina Umar itu halongku ka Mekkah ka Ka'bah. Halongku ke setin Ka'bah berapa nyak benyaan orang berapa nyak benyan reng kafir Quraisy berapa nak kompol pada bu Sayyidina Umar. Ayuhan nas i'lamu anni muhajir. Hei manusia reng kafir Quraisy kidingaki tangoca debun Sayyidina Umar. Engkau setia hijrah ke Madinah. Kidingaki engkau setia hijrah ke Madinah. Mun nyegada debun Sayyidina Umar, mun nyegada faman arada an tuthkilahu ummu au turmilahu zaujatu au yutimahu waladu falyalqani wara'a hadal wadhi. Maka mun sapa orang sing nyegada, sapa sing tero embun kelang anak, sapa orang sing embun tero kelang anak atau bini tero kelang laki atau anak tero dadi anak yatim ketemun ben kok nang budina nur nang budina Romal debun Sayyidina Umar. Sapa sing tero embun kelang anak bini tero kelang laki anak tero dadi anak yatim maka mun temun ben sing kok mayu atokar malen dina debun Sayyidina Umar. Sobung orang intar ternyata. Matro abini apa boleh, ongku bini alaki apa boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai dari bangala Sayyidina Umar setan gak ada itu takut mak ke Sayyidina Umar. Apa mak takut setan? Karena hati Sayyidina Umar kan to pesak kalau ben ingat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Benikeng pola na bengal secara fisik ketakut setan, tapi bengal takon setan ke Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar hati na pesak kalau ben tikir terusan atikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah adabu, kenapa adabu Rasulullah? Ihin ya Ibnul Khattab, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Luar biasa sambian Umar bin Khattab. Sambian ni kemun ajalan nang situng egang pas teprak ben setan sambian setan ni kaburu nyari jalan lain dabuna Rasulullah. Inna syaitana la yafraqu min dhillika ya Umar dabuna Rasulullah. Setan ni kemun ketemu benjeng-benjengna sambian Umar buru takok kajeng benjengna sambian kajeng benjengna takok panapa boleh kamu orang enggak ternyata dari angkona dan segi buru reng busur aja sange reng batura. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai sedung waktu Sayyidina Umar kadinto waktu na tadi khalifah parapan Sayyidina Umar tadi khalifah kadinto songai enil lang Mesir kento Asad mah songai enil kadinto songai sesangat rajin nang Mesir seteti panapanyaman teti kau di sumber kehidupan de ka orang Mesir. Pas waktu kadinto waktu Sayyidina Umar menjabat tadi khalifah songai kadinto Asad sobung aing sama sekali kering tak toman ketika kadinto beda kejadian ketika adinto sebelum mah biasa na cepon biasa na minta tumbal songai kan minta tumbal beda anu na beda pajaga na beda serok ngirok. Akhirnya gubernur Mesir waktu kadinto asmana Amr bin As sami sahabat juga karena ampun kering setamang ki aing tamang ki sumber kehidupan. Akhirnya Amr bin As mator ke Sayyidina Umar mator cek songai nil nang Mesir kadinto kering Asad. Akhirnya kenapa saya kepada sareng Sayyidina Umar karena mirang kabar jak sungai Nil Mesir Asad pas Sayyidina Umar gitu nulis surat kenapa saya surat min Umar ibn al-Khattab ila naili Misrah sungai ini ka bigula sungai ini ka dari Umar bin Khattab itu cuakina ke sungai Nil sebeda nang Mesir saya surat sungai Nil dabun Sayyidina Umar mun emban riyah ta'kili emban riyah Asad keng karena pakonan langsung dari Gusti Allah maka Umar taruh nurah daun Sayyidina Umar mun emban keng ta'kili karena langsung pakonan di Gusti Allah engkau Umar taruh nurah angkat tangan keng mun emban ta'kili keng gara-gara beda apa nyaman beda sorwan dari makhluk lain keng beda ceketan dari makhluk lain maka emban 60 tahun sorat riyah dari Umar bin Khattab dabuna Sayyidina Umar pada ngaki ke Amr bin As pokon unta laki ke sungai Nil sebedi nang Mesir tinggal debak ke Mesir ternyata debak ke sungai Nil yunta laki sorat kadin to tinggal yunta laki sorat gitu langsung nanca ternyata aing langsung nanca mak dari takok ke Sayyidina Umar ajin takok ke Sayyidina Umar polami beda saya nyoba gitu. Iya bawa takok ro pola beda reng bucur semantian beda Sayyidina Umar di rumah beda songai sompamana Asad neng gento Asad abdi takili bah tore sorat ben panjenengan nulis sorat
dari fulan dah ke sungai si bedeng bucur seumpama bahon tak laki insyaallah saja asad benih saja akili insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana kau leben ajunan sareng Rasulullah dabuna ki Abdul Hakam ki pur ipakon pabenyak ngak ngingai mate taritan karena mate ka tu hakikat kenyataan si tak bisa buruh kau leben ajunan mangkana cek raja nah kencerna orang ngak ngingai mate kento taritan kau leben ajunan bedeleh seta tatangkeh sobung umur taretan sobung umur kau leben ajunan ipakon sareng Gusti Allah kangku intar kangku nyak seeh panapa male mainga kau leben ajunan dek ka mate mainga ada kau leben ajunan bahwa kau leben ajunan pasti bekal mah tidak bunga ke syair kenapa tidak bunga syair wa idza hamalta 'alal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu tidak bunga ke syair mun situng waktu sambian mikol jenazah situng waktu sambian mikol mayit mikol jenazah isaba ke dalam kuburan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu maka sambi sak keresaki ilm dada bahwa laku du malam kau leben ajunan si bekal epekol ba masuk ke dalam kubur fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu maka jadi pecapon si kibur raja kencerna orang ngai patek itu sampai Rasulullah debu kenapa debu Rasulullah man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta yukbar falahu qiratani siapa orang senyak se jenazah intar ka jenazah beda orang mate intar nyak seeh ka orang mate nyak seeh ka jenazah sampai salat jenazah jadi ada bun Rasulullah falahu qirat maka orang jadi andi kenceran situng qirat tabun Rasulullah wa man syahida hatta yukbar falahu qiratani siapa orang senyak seeh jenazah sampai jenazah di kuburaki tabun Rasulullah falahu qiratani orang ji andi kenceran 2 qirat. Sahabat tak paham, sahabat tak ngerti matur ke Rasulullah. Wa mal qiqalu wa mal qiratani ya Rasulullah. Kenapa saya maksud 2 qirat kak dinto Rasul? Rasulullah jawab kullu qiratin mithlu jabali Uhud. Tong setengah qirat kencerna rajana padah ben gunung Uhud tabuna Rasulullah. Makana hadir mun beda orang sebung umur teretan. Iya benih kalau hadir melolo nyampe jengaki boleh mah. Ceng kadang make hadir ke jenazah entar kareng mati bah rokok aneng nyampir lah. Tinggi tanya aki mah tahu nyampe jeung aki teh tak biasa kok gede soko awan padahal kencerna raja gak dintu cerita kenapa parlona kaku mainga kau leben ajunan cek kau leben ajunan bakal mati. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mate kak dinto istona benih mate na saja nakon na punten teretan benih mate na punten mak iya sakit mun kabulan mate kento keng sebaling nako benih waktu na mate na teretan tapi selestari na mate karena kau leben ajunan bekal ipaudi pole sareng Gusti Allah bekal ebentai pertanggungjawaban pole sareng Gusti Allah nang alam akhirat kento senako teretan mun cek saking mate kento tinggal mate pas taun di pole mate na bah bedeben mate na ajam karo teretan abo cung set kesetan benih sen kumik kento mah ingki apa jauh kesetan ternyata mun pah tahu di boleh pas sobung pertanggungjawaban nang alam akhirat seumpama mapah mate na pada ben mate na ajam men ajam kan tinggal mate tahu di boleh punten ternyata makana sobung cerita ajam ke bayi pengajian beda sobung apa bolan karena tinggal lestari mate tapi mau di boleh sareng Gusti Allah mangkau leben ajunan karena perloh kapainga perloh kamau'idhah kau leben ajunan perlu akabai pengajian ketika dintoh male iman sebeda ilm dadah sajan atamba ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tantaretan sebutan kaula amul jakila selastari na ipaudi pole sareng Gusti Allah kento kau leben ajunan sabung pole pelen na cuma 2 nang iya akhirat kento kau leben ajunan pelen na cuma 2 sabung pole tempat tah muntak swarga neraka muntak kau leben ajunan tadi ahli swarga engki tadi ahli neraka naudzubillah thumma naudzubillah sobung boleh pelek na cuma 2 terita sobung pelian nomor telok seumpama sobung aten bareng bujur ngucak engko dina tak masuk swarga keng tak masuk neraka nengak tengahan bae ting siang panas ting malam celep sobung mun swarga engki swarga mun neraka engki neraka terita mun kau leben ajunan kento tadi ahli kau leben ajunan tadi ahli swarga amin mun kau leben ajunan tadi ahli swarga kento kanikmatan luar biasa sebekal iparengaki sareng Gusti Allah
Kenapa kenikmatan? Banyak kenikmatan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Saya tak pernah iolati sarang socana kau leben ajunan. Tak pernah ipereng sarang kopengah kau leben ajunan. Ben tak pernah terlintas nang hati naten kau leben. Tak pernah terlintas nikmat kentu sebekali parengaki sarang Gusti Allah. Maka dabuna Allah ya Al-Qur'an, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu utubihi mutasyabiha. Orang swarga kadin ta teretan, orang ahli swarga ge tekulaku tinggal paring nikmat sareng Gusti Allah. Paring nikmat deeureun. Nikmat deeureun gak bisa bentun sareng Gusti Allah. Papada sareng menyaman nah orang kentok ieu nang itunya. Papada sareng nang seneng nah orang kentok ieu nang itunya nang alam dunya. Bentun melolo mana birasana kita lain jauh lebih nyaman teretan. Cuma bentun melolo saya papada. Artinya namun orang bucur man nyaman nah si jagung jauh capi ngan merongki pas kok kaben saumpama kok kaben maka kulaku dengan swarga kento teretan. Daeran saya ya toraki sareng malaikat sareng wildan kento pada ban saya jagung. Jadi pada ban saya jagung ke sebentun saya jagung ngan merongki jauh capi engki kenapa nyaman kok kaben gitu. Tapi rasanya luar biasa, lebih dari tak pada mana birasana, cuma bentun melolo saya pada. Apa mai pada sarang menyamanan alam dunya, karena tinggal pada sarang menyamanan alam dunya kadin toh bekal bedekan nikmatan saya lebih ternyata. Bekal bedekan nikmatan saya luar biasa. Kenapa? Hadzal ladzi ruziqna min qablu utubihi mutasyabiha. Mak ning dina bede saya jagung. Mak swarga beda saya jagung beda jauh capi. Ada taringan saya biasa kakanan along kolong ben anak along kolong ben bini nang itu nyaruah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih dah bunuh Gusti Allah kau leben ajunan muntati ahli swarga kento bakal paringi hurul ain. Menapa hurul ain kento bakal paringi bidadari sareng Gusti Allah. Bidadari. Mun binian beda bidadari nah. Beda teretan. Beda juga. Mun selaki paringi bidadari sareng Gusti Allah, mun sebini dabuna sebagian ulama paringi bidadari. Pada juga nih paringi. Cuma ning Al-Qur'an sobung tak sebut aki punten. Tak sebut aki. Apa polan minta sebut aki? Karena bebeutang orang laki sareng bebeutang orang bini kan tak pada mah. Menabi orang laki beri semangat beri bidadari seumpama semangat orang laki. Mun orang laki emban mun bisa sukses Pak umpama panjenengan ada bukaan ancong emban mun bisa lulus nang sekolah ancong oleh nilai sekian nang sekolahan bingko emban ipakabin ben siti emban bingko ipakabin ben siti jong syaratin si lawan Roma kaya sering laki mun nak laki bunga luar biasa tak todus punten mun laki engki mana punten tak todus apa tabiatan lah karena ketika dinto mun laki tapi sebaliknya mun orang bini panjenengan agak duit anak bini semua pas paringi semangat ketika dinto ping emban mun lulus sekolahan andi nilai sekian andi lebih sangang polo nilai ya bingko pakabine ben edul iraon lo mana edul saya laon roman bingko pakabine ben semakin pertanyaan mun reng bini todus mana punten todus teretan apa polan tabiata karakter ketika adin temun orang bini mangkana karena Gusti Allah uning karakter orang laki ben ka orang bini mun orang laki sebut aki sareng Gusti Allah ya Al-Qur'an bekal ngaule bidadari mun orang bini pun tak sebut aki kan bekal paringi sareng Gusti Allah ku laku nang alam akhirat bekal paringi bidadari kadin to dabuna Allah ya Al-Qur'an lam yatmithunna insung qablahum wala jan saya tak pernah setting sarang manusia juga tak pernah setting sarang jin ki original ternyata ki dusbuk reket jangan ki dusbuk Allahumma sholli ala Muhammad sepakali paling aki dak kau lebih ajunan kak dinto mah bahkan pada situng cerita gitu bah terakhir paham buengi terus mana punten ungguan terus Allahumma sholli ala Muhammad beda situng oleh ahli ibadah terdatang nang zaman Bani Israel ahli ibadah kali itu luar biasa ibadah nah mana bi siang perang nang ejalan Gusti Allah mana bi malam ibadah semalam penting tak bambu jadi terusan sehari semalam gitu malam ibadah siang perang malam ibadah siang perang terus sekali itu lakona aktivitas sebenarnya pun malam akhirnya situng waktu beda prajurit beda pasukan sekasambu kelakona orang soleh kak dinto teritan terus Apollo terus uninga kelakona orang ahli ibadah kayak itu akhirnya motor cek dan gula terus Apollo sareng panjenengan nang situng tenda
karena kita pertama nabi tibian orang soleh kita ahli ibadah terus apolo panjenengan ben panjenengan nang situng tenda asal tak kesokan orang soleh kita teretan tak kesokan kayak paksa akhirnya pas kesokan ada bu keng mun sampean apolo ngebenten gula ilm tenda sehingga kelakuan ten gula sebeda ilm tenda cek kecerita kasera aboy minta tolong ten gula cek kecerita ka orang sampai ten gula mati mun ten gula mati tak apa-apa mun kecerita dia punya orang soleh kak dito akhirnya apolo ilm tenda situng waktu perapan ibadah nang waktu malam perapan waktu malam lebar kol 12 sekitaran kol 2 kayak itu perapan ibadah perapan afikir titetina pas ahli ibadah kak dito teretan ahli ibadah kayak itu pas mana penyamana ahli ibadah kayak itu pas tak tertib ahli ibadah kayak itu tertib perapan tertib pas ngigau kenapa ngigau bahasa Maturan kalau pakai bahasa Maturan tidak ngaca ahli ibadah itu ngaca teretan ibarat perapan tertib kadin to perapan tikir tidak tertib pas ngaca kenapa istilah ngacaan al-aina al-mardiyah al-aina al-mardiyah al-aina al-mardiyah sampai alam bayaki astana al-aina aina al-mardiyah aina al-mardiyah aina al-mardiyah akhirnya orang yang sebeda setiin kayak itu prajurit sebeda nang ilm tenda kayak itu kesambu teruninga apa-apa mi ngajak ketika adinto akhirnya tinggal abung ahli ibadah kayak itu mereksani panjenengan ki buru perapan asarin ngajak dan gula teruninga apa-apa panjenengan mak ngajak napa dan gula panjenengan perapan asarin ki buru aja bu aina al-mardiyah sampai alam bayaki tanang aina al-mardiyah aina al-mardiyah asal tak kesokan kang kui acerita karena paksa di budina pas kesokan acerita keng saya nggak ada buna ahli ibadah cerita nih cerita kang orang lain cerita kang orang lain sampai dan gula mati munten gula mati tak apa-apa mereka cerita akhir cerita ten gula ki buru berapan tertib amimpe kiamat ampun terjadi amimpe kiamat ampun terjadi orang serang Gusti Allah beda siapa masuk ke neraka beda sarang Gusti Allah sebagian boleh sekiring masuk ke surga alhamdulillah ten kula termasuk orang sekiring sarang Gusti Allah masuk ke surga ada buna ahli ibadah gitu tinggal lepak ke surga ten kula tabang kiben kepunan tabang kiben taman nang surga masuk ten kula ke taman gitu tabang kiben orang bini banyak nang taman gitu orang bini ratin luar biasa akhirnya orang bini kadin to orang bini sebelum taman kita ngucap ya lah kena aina al-mardiyah lah datang akhirnya dan kula ngucap atanya ka orang bini kita afikum al-aina al-mardiyah pola sambian berisanya ma aina al-mardiyah cepon selake cepon ahli ibadah gitu orang bini aja jawab punten sobung dan kula beni dan kula kento sebelum kento beni aina al-mardiyah dan kula cuma dayang cuma kabulan cuma aina al-mardiyah beda atas akhir ongke ke lantai nomor 2 depakan lantai nomor 2 masuk ke kepunan boleh tabangki ben orang bini boleh teretan ratin luar biasa dari ratin orang bini kento orang bini swarga saya beban saya telai kalau pai dari ratin saya nomor 2 orang bini saya pertama telai kalau pai mun orang bini bucur habis saya kalau pai lah mah habis saya kalau pai kento orang bini swarga saya kalau pai teretan tidak pakai nomor 2 kita juga ngucap ring bini gitu ya lah kena aina al-mardiyah lah datang akhirnya mereka boleh afikum aina al-mardiyah pola berisanya ma aina al-mardiyah sambian punten dan gula cok itu cuma ada yang aina al-mardiyah beda atas akhirnya sampai debak ke lantai nomor petok teretan debak ke lantai nomor petok kan itu pas tabangkiban istana debak keadaan istana kan itu beda orang bini kata Allah panampak kedua sekadin toratin luar biasa terlibat cepon sekik buru seiba bener tidak kalau pai akhirnya ngucap boleh orang bini gitu ya lah kena aina al-mardiyah lah datang tinggal depak ka orang bini kan to mereksani afikum aina pola sambian saya ma aina al-mardiyah bebuntan benitan kula aina al-mardiyah beda ilmu kamar dia beda ilmu kamar saya panjenengan mun masuk ke dalam kamar tinggal masuk dan kula ke dalam kamar je pon orang gitu tinggal masuk ke dalam kamar dan kula tabang kiben orang bini dari ratin talebat luar biasa dan kula tele tak ingat tak sadar tak bisa menguasai abe bitan kula orang bini itu langsung nyampel lah dari tak kuat langsung setinggal langsung takku orang bini gitu dari ratin akhirnya bah orang bini gitu pas ada bu sambian stop sambian ampon dan gula sambian jemak semak dan gula gelu engki sambian lakar dan gulaku sambian bakal dadi lagi dan gula
sampean nikah bekal dadi lagene ten kula calon lagene ten kula keng semangken kita halal ten kula ka sampean karena sampean ki udi dan sampean sebisa dadi lagi ten kula mun sampean la mate puru sampean mate baru dadi lagene ten kula japon aina al mardiyah le nikah pas kula cek japon ahli ibadah gitu ten kula cek pas mana pengace aina al aina al mardiyah al aina al mardiyah akhirnya terlihat kalakuna lah salah stare nak mimpi ketika alin to kalakuna waktu nak perang itu tak biasa perang tak biasa udeng mirane yang kui ternyata udeng mirane yang kui perang ngalak salar kalau lapai sebut kepi orang saya ada artinya perang yang ngelakar terus mati ya ternyata dari terus apa dari terus bangki ben aina al mardiyah sekila kan saya malam guys akhirnya ahli ibadah kadin to pas angku syahid nang medan perang akhirnya tadi orang yang syahid tadi orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tantretan sebentar kaula amul jaki semoga dan kula ban panjenengan saja sehati dekat dintoh tadi ahli surga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin tak patut mung kepolan tretan engki kaula ban ajunan kan itu tak patut tadi ahli surga gimana punten toh tak patut kau leben ajun tadi ahli swarga mak patut dateretan ibadah dan kula ben panjenengan mun penting aki tahu sah penting aki sareng sahabat penting aki ben orang samangken sebeden nang Mekah saos jauh mak jauh contohnya apa tarawiyan mun Mekah atau nang Yaman kento tarawiyan mulai dengan tangkol sanga sampai kol 12 sampai kol 2 melestarin tarawih nang Mekah tarawih nang Yaman nang Arab mun reng kento tarawih nah ngantang kol belu kol setengah sanga lah mare kena beni saan kita ben tikir papa ada banyak apa ke tiba apa kau lebih najunan mangkana mun ta oleh rahmat dari Gusti Allah dan benar Rasulullah lan yudkhil ahadakumul jannata amalu sema masuk sampean ke surga ni ka beni amal lah dan Rasulullah qalu wala anta ya Rasulullah sanau sahajunan Rasul sanau sahajunan ajunan pada tak yakin sahajunan bisa masuk qala wala ana dan benar Rasulullah maka ten kula illa an yataqammadani Allah bi rahmati kecuali ten kula paringi rahmat sareng Gusti Allah baru ten kula bisa masuk surga dapun Gusti Allah mangkana ngarap rahmat Allah ngarap pengapuran Gusti Allah semoga dan kula ben panjenengan ibtati ahli swarga amin Allahumma amin tantretan sebutan kaula amul jaki saken to pamator kurang lebih nyun pangapora manabi beda bener ento murni dari paparing Allah manabi beda salana murni dari kotorah atetan kaula tibi ben puduna dan kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.